Masih kok sama tay maya apa aku dal taruh ya. Sab nih wati wanya tuitor kasih nih nah hari tuitor mani marung suka. Ada tuitor mani ya tuh terus kamu tamu ngecong nah hari. Hari asal tuitor jago saya. Jal sang nan tange bela tuitor jal ros sama tongi ka. Mah bisa kamu nah hari. Mau wati wana ya. Marum kere wana ya, mu kere wana ya mau. Hari pas tuitor kasih para. Hadi ba market tutor ka sin nok solo ma ke des ke tutor sin keto kan nok hadi ba tutor ka mai pute atam sibu kharo ko kham ke sibu re Aku mau sama em bunyang ni. sinor kai na jagan mu ko to na ala do ajang bu khau dolong yan ta ba marka tutor mah itu wati bang kada hari kin para tutor mana di tahun nang nai arom nai marka bang ka kosong dah di wah tutor mana di Yang huruf di kesang. Woi masuk ke lagi. Aduh pas ke titor kah? Wah, kau kan bisa tanya di mana musik apa na? Oke. Waraha, ya apa sih hak wae. Aku sih yang tanya sih. Titor kah? Marah kah na? Titor man. Sab nih para titor kasih para lah nah hari asa ke titor kah keto. Masih nukjar liya. Nah di pas ke titor man ya arom nerong nah di kotor pun jak thong na yo asa ke ma. Asa ke titor kamu man saya lap kerja. Singkan budung wae bahai naji. Ko. Singke basi khalajak. Budung wae. Basi khalanya sati ungi beri tong yo. Singke apa mak khoja. Ini ko naji. Centini ama mani. Mongke sinpu kiri ni mama ni. Mongke khailo sak mani ko. A kotor mama ni monongke khaksa granya lekha po mongke pona besama ka. Ko pona besate kasha. Ko mongke khailo sagi mama ni mongke sinpu kiri ni athoro putiro. Oke. Mongke hai phungo mo mama ni oromo pungtuti se. Osujara pungtuti serkamo ke mai bisa lekha. Oke, tahu amos nih bazak musa kanya, oke, setibulai musa ignai, setibulai kasih ignai, mau amos nih bazak, enggak nanti, jadi burung ketam song masya, mau ya keren sakit, nong mau ya keren sakit, shipping dulunya pas aku thok suka, thok suka, kita tahu share keren kok, setibulai bu ignai, setibulai rainya kita tahu. Jadi kok apa sih kalau pakai muka? Kita coba deh kalau tunggu. Yes, seperti belai kepeng mani boxer kan? Tahu boxer terus.